Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning keng lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ikatula mo sana retingayin, ayam pang mikeka. Kaniting kapag masusyan, aparangal kang San Pedro Crisologo. Tanggapan na sana iting sakripisyo na kaniting kapiesta na. At kining pamakyapos mi, king kayang alimbawa, babyemi ing kapurian keka at darawon ing sablang at syuke kami. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya kan timurin, Yat nayo rin puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King aldoyti parangalan mila ring kaya kang santo. Amitagulaling king biera kang Kristo. Halang-halang king kayaryaning banwa. E mo na nung lugod, ing papakit mo kay kami, kabang ausan meng pasibayo, ing ketawan, king mumuna ng kadinisan, at agkatan mo king takman, ketiking yato, karing kalam, ning tutuking biye. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kay kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kay ka. Banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad dia ing daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampu mi pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sine binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ing kana akong daya. Ing daya ning bay talangang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inigaganakan mo pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbaming pagamwa mo. King ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman, din kapatad ming pepaynawan at maninaing sabling miye, lalo na yung talasumeng Marcelino. Ading alwa pang miyang unabi, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan,
Gawan mo kayong ang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kakabaning panabun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanilingan lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katam. Igpami ayat banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mipamintuan ing lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangaya mo kaya pa'y Saul king tukso, no naikabos mo kami king sablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawen mo yung kasalpantiyanan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kante mo rin. Umika kapatad, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ning kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, noon tamang mayaws king hapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklawod mo po. Panalangin kang San Jose. Bapo talalingap nin talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na ing kapanaligan. Kambemoy Kristo mi katawan niyang tao. Nuana San Jose. Kaya kami mo naman. Ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kaming grasya, pakalulo, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kay kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kay kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karyatang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambianing belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pahuliling masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Pedro Crisologo, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. Hoy paming malagod, Kristo, ing mabiyati nape, pasik na nga na kami. Ipaintulot mong Kristo, ake kaming maestro, ituro na kami, ban kaniting kapiesta ng San Pedro Crisologo, abaluming ke kang katutuan, at asa na imiti king lugod ke kabaning biyemi. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman tabi kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipahintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May rin kay katang kapag masusyan, inyaw meta ng ining, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat at maya po oras kayong magandang araw. Marami pong salamat. Aldo kang Maria, kagaling magsinta, uliay kekegindo, malugod kekentuto, kindalise pamamuri, king reyna magkastili, ausan niyang virenindo, malugod kekentuto. Mayapat magrasyang oras kay kaingan ko. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad na po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Di nga liwa, baka mainit na lo. At mabubuysit, uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho. Ing negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya being pisamban